Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Muhammedin Mustafa sallallahu ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mekendeşlerim. Hurmatlı telegörücü jana radyo ugarman menen imandaş sanalar Müslüman bir tuğandarım. Jaratkan Allah Taala'nın жақшылығы daim жалпыбызга болсын. Мына ошентип Кудайым буйруса биздин Кыргызстандан bir топ ажекелерибиз Аллахтын үйүнө күндөн күнгө ажы максатында чоң бир ибадатты өтөө үчүн бел байлап 30 жыл 20 жылдык эмгектерин жыйып алышып, чыныгы Кудай Тааланын алдына барып, үйүнө барып, чыныгы тобаны кылып, ошол күнөөлөрдөн арылып, энеден төрөлгөн наристедей күнөөдөн пак болуп келиш үчүн, таза болуп келиш үчүн алар Кудайым буйруса сапар тартууда. Кудай Таалам алгач ушул ажыга баратыган мекендештерибиздин сапарларыны байсалдуу кылып, жолун шыдыр, жолдошуну хыдыр кылган болсун. Андан сырткары Аллаху Субхану ва Таала мына ошол ажекелердин дуасынын берекети менен элибизге, жерибизге бейпилдик, береке, тынчтык, токчулук, молчулук, ынтымак, достук, көптөгөн жакшылыктарды ушулардын дуаларынын берекети менен бизге берген болсун. Аллах Субхану Таала барамын деп жүрөгүндө арман болуп отурган көптөгөн мекендештерибизди дагы өзүнүн ыйык үйүнө барууну насип эткен болсун. Бул үйгө барыш негизги биринчи максаты тоба. Тоба максат. Мына ошол чыныгы тобаны кылыш үчүн ошол үйгө жол тартышат, сапар тартышат. Бул исламга эле таандык эмес, балким бул адам атабыздан баштап кыямат күнгө чейин адам баласына тобанын шарты болуп калды. Жана тобанын салты да болуп калды. Эми мекендештерим, Аллаху Субхану ва Таала ажекелерибиздин тоба сапарларын жана Кудайга болгон ашыктык, махаббат сапарларыны жакшылыгыны тилегенче, энди келиңиздер биз дагы буйруса тоба сабагын баштайбыз. Мына өткөндө биз тасаввуф сабактарынан деп тасаввуфтун 4 тамгасынын эң алгачкы биринчи тамгасы Т тамгасы тобаны билдирет, тобаны көрсөтөт, тоба эшигин ачат дебедикпи? Демек, ошол тобаны кандай кылат? Тоба деген канчалык мааниге ээ, баалуулугу кандай? Ушул жөнүндө Кудайым буйруса тоба негизи керекпи, керек эмеспи? Тоба негизи фарз деп айтылат, урматтуу бир тууганым. Аллаху Субхану Таала Кур'ан-ы Каримде Tahrim сүрөсүндө 8-аятта мындай дейт: Я айюхаллазина аману, астагфирулlah. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. Эй иман келтиргендер, тоба кылгыла Кудайга, акыйкы чыныгы тобаны кылгыла дейт. Демек, бул акыйкы чыныгы тобаны Кудай Таалам сиз менен бизден Алла Таалам талап кылат экен. Тоба ушунчалык bir maniге экен. Ат-таибу хабибуллах ват-таибу миназ-замби каман ла замба лах. İbn Majанын hadisinde мындай деп айтылат: Күнөөдөн тоба кылган адам Кудайдын хабиби дейт. Алланын хабиби. Хабиб деген сөз сүйүктүүсү, сүймөнчөк, сүйкүмдүү бендеси деген сөз. Жакшы көргөн бендеси деген сөз. Ал эми күнөөсүнөн тоба кылган инсан ал күнөөсүз сыяктуу күнөөдөн таза инсанга окшош дейт. Демек күнөөдөн тоба кыла берсе, күнөөсүз инсанга айланып калат экен да. Тобаны дагы бир хадисте самынга окшоштурат. Денеңди самындап жуй берсең, колуңду самындап жуй берсең, 5 мал жуусаң, 5 мал самындап жүй берсең колуңда бир да кир калбайт да.
Taptaza appak bolup kalat. Mına ошондой эле күнөөнү денеден кетириш үчүн мына ошондой тоба кылуу керек экен. Тоба бул күнөө үчүн бир самын экен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis şart edet. Vallahi inni la estağfirullah ve atubu ileyhi fil yevmi akthara min 70 marratan. Ana İbn Majah'ın hadisinde, jana Ahmad'ın hadisinde kelet, İmam Ahmad'ın, jana İbn Hibban, bu da sahih hadislerden biri. Men Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ant içip aytamın. Men her daim gününe 70'ten köp istiğfar aytamın deydi. Geçirim suraymın Kuday'dan deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den murunkusundağı, kiyinkisindağı günölerin bardığın Allah talam ötüp jibergen, geçip jibergen ele. Biroq ошондой болсо дагы бул тобанын фазилети, баалуулугу өтө жогору болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен күнүнө 70'ten артык истигфар айтып, Кудай Таалага кечирим сураймын. Кудай Тааладан. Эndi биз салыштырмалуу пайгамбарларга салыштырмалуу карай турган болсок, биз 24 сааттын ичинде күнөөдөн бош эмеспиз. Ошол 24 saat içindeki күнөөлөрдөн сөзсүз биз тоба кылууга милдеттүү экенбиз, тийиштүү экенбиз. Тобага шыктандырып, кызыктандырып, Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху мындай дейт. Ман кала астагфируллах аллази ла илаха илля хувал хайял кайюм. Ва атубу илейх. Kimde kim astagfirullah, o Allah'ım senden geçirim suraymın. Senden başka sığınууга tatıktуу Allah yok, Kuday yok. Sen tirүүsүң, ağlamды sak karmap turasың. Men saga toba kılamın, dep 3 jolu aytsa, ben Arapça duanın kırgızçasını kotordum. Kuday talam oşonun күнөөсүнө деңиздин көбүгүнчөлүк көп bolsa dagı keçirip jibererini aytıp jatat hadiste. Allah subhanahu taala keçirip jibererini aytıp jatat. Men keçirip jiberemin oşunday deydi. Jana bir hadiste kelet. Bul jogorku aytılgan hadis İmam Suyuti rahmatullah Durrul Mansur degen tafsirden Mushkatul Masabih'ten alıngan hadis eken. Andan keyinki hadiste mınday deydi. Lillahi afrahu bi tawbati abdihil mu'min min raculin nazala fi ardin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu aleyha ta'amuhu ve şarabuhu fanama sa'atan liyastariha fastayqaza. Bir bende uloosu menen uşunday eş nerse jok, suu jok, jeytirgan bir mömö jemişi jok jerge barıp çarçap oşelge konup Kösünde, kurcununda salıngan suusu var. Tamak içetigan, jeytigan tamakları var. Biraz dem alып alıp durup, andan keyin oşol kurcunda alıp jeymen dep çarçagan insan ıssıktın gününde suusap, çankap, kursak aç bolup, uktap kalıp tursa, janagı tö kurjunu menen jok bolgon bolsa. Ары басат, бери басат, dem alып algandan keyin alı жершинче издеп таппай şonday kıynalıp endi büttü boldu dep ümit üzüp öle turgan ölөр günüm uşul eken da dep ölümünü moyundap ölörüne işenip kalgandan keyin mınday karasa aldında janagı töösü kurjunu menen tamagaş azıktары menen suusu menen aldında çögölöp tursa oşol insan ölümden kutulganda kanday kuvanıp kursan bolsa sүйүнсө Kuday Taalam bendenin tobasına andan da kattık sүйүнөt deydi.
Andan da kattık kuvanat deydi. Gördünüz mü? Siz ölümden aman kalış üçün ümit kılgan nerseniz jogolup kayra kelip kalsa, kanday töböңüz kökke jetken bolsa, Allahu subhanahu wa taala bendenin tobasına şonday dengelde kuvanat eken. Antkeni oşol bendesini beyişke kirgizүүnü Allah Taalam ötö beyiştegi sıylardın körүүsүnü kalayt eken. Oşonu jakşı göröt eken. Günөө kılışыбызды jaktırbayt eken. Teskersinçe günөө kılatıran bolsak açууlanat eken. Açuusu menen Kuday Taalam azapka salat eken. Tozokka salat eken da. Oşonduktan Kuday Taalam özü jakşı көргөн işini abdan kuwanat eken. Bendesinin beyişke kirүүsүnü jaktırganday, beyişke alып kiretgan jakşı amaldарды жасоого ошончолук bendesine açköz bolgan Allah subhanahu wa taala күнөөдөн кайтып тоба кылган bendesine жанагы куржуну асылган, азык заты асылган төсүн жоготуп берип кайра табып кубангандан да каттык кубанарын айтып жатат да. Демек biz ушул жерде ушундай бир жакшы нерселерди түшүнүшүбүз керек экен. Аллах субхана таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил алейхиссаламды жөнөтүп, өлүмдүн алдында, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлөрдүн астында Жабраил алейхиссалам келет. İbn Majah'ın hadisinde kelет. Ya Muhammed, Allahu yukri'uka salam. Ve yekulu men tabe qabla mevtihi bi senetin fekabiltu tevbetehu. Ey Muhammed, Allah sağa salam joldoп жатат. Жана мындай dedi. Kim toba kılsa ölörüne murda bir yıl kalganda toba kılsa, kaytsa күнөөлөрдөн. Men anın tobaсын kabul kılamın. Oşol bendenin күнөөсүн keçiremin. Beyiş menen sıylaymın degen bir jakşı sүйүнүчүлөрдү aytkanda Peygamber sallam Jabrail aleyhissalamga mындай dedi. Ey Jabrail, bul da jakşı nerse. Birok bul menin ümmetim üçün kesiratun. Köp eken. Menin ümmetim bunu eptey albayt. Bir yıl ölörden murda toba kılışı kıyın go. Esine gelişi kıyın go. Menin ümmetlerimdi dünya kolu butundan orap algan bolsa, andan boşanıp çıkıp tobaga ülgürüşü kıyın go. Bul köptük kılat ey Jabrail degende Jabrail aleyhissalam kayra kaytты Allah'ın aldına. Fakale Allahu yukri'uka salam. Kudayım sana salam ayttı. Ve yakulu mınday dedi. Men tabe qabla mevtihi bi şehrin qabiltu tevbetehu. Muhammed aleyhissalamga aytkın, eğer ümmetine bir yıl ömür, bir yıldık toba ağa köptük kılgan bolsa, anda ölörüne bir ay kalganda toba kılsın, men tobasını kabul kılamın dedi. Ya Cibrilu eşşahru li ummeti kesiratun. Karаңыз, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz taraftan жооп берип жатат. Bizdi özübüzden jakşı bilet eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz özübüz jakşı bilbeybiz. Özübüz jönünde eç nerseni aytıp bere albayбыз. Eger özübüz jönünde bilgen nersenizi aytıp ber dese bilbegenimizin 10'dan birini de aytıp bere al. 100'den birini de aytıp bersek jakşı bolat. Mına oşonday bilbegen nersemiz köp. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp жатат. Bul menin ümmetimi bul da köptük kılat dedi. Bul bir ay bul da köptük kılat dedi. Antkeni menin ümmetlerim dünyanın kızıgına batkandan keyin, dünyanın balçığına batkandan keyin bir ay kılganda oşol balçıktan suurulup çıkıp toba kılışı bul kıyın iş. O Allah'ın elçisi, o Jabrail dedi. Zahaba Cibrilu summa raja'a. Jabrail aleyhissalam bul sözü okup kayra Kudayga kayttı. Faqala ar-rabbu yuqri'uka salam. Allahu subhanahu taala sizge salam joldoп жатат. Ve yaqulu dagı mınday dedi. Men tabe qabla mevtihi bi cum'atin qabiltu tevbetehu. Aytkın Muhammed'ka oşol bir aylık ömür toba üçün beriletilen ömür köptük kılatırgan bolsa, oşoga dagı jetişpey turgan bolsa, anda ölümünden bir cuma murda kalganda
toba kılsa men alardın tobasını kabul kılamın dedi. Faqala ya Cibrilu el-cum'atu li ummati kathiratun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janagıday aytdı da, ey Cebrail, men ümmetimden dünyaga şunday tereň sungup kirip ketkeninden bul bir cumalık möhnötü dagı men ümmetim üçün köp dep görömün. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'aladan dagı sura jeňildikdi deydi. Fadahaba faraja'a. Cebrail aleyhisselam kaytdı dagı Allah Taala'nın aldyna bardy. Yaqulullahu Teala men taba qabla mawtihi bi yawmin qabiltu tawbatahu. Allahu ekber. Allah subhanahu wa ta'ala tat. Ey Muhammed, mına sen özüň ölörün aslında turasyň. Ümmetine ölümden aslında da elçilik kılıp turasın. Uşul sözümde jetkiz. Kim ölöründen murda bir gün kalganda büt bardık günölörді jıyştırıp çыныğı toba kılıp Kuday Taalaga jalınıp jalbaratırgan bolsa, qabiltu tawbatahu, men anın tobasyny kabul kıldım dep aytkın sүйünçülögün dedi. Faqala ya Cibrilu al-yawm li ummati kathiratun. Cebrail aleyhisselam bul gawarda aytkandan keyin Peygamber jogap berdi. Ey Cebrail, menin ümmetime bul bir gün dagı köptük kılat dedi. Karaňyz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdi özübüzden kanday jakşy biler ekendigini, taanyr ekendigini uşul jerden görsök bolat. Menin ümmetim bu kadar ülgürbeyt dedi. Antkeni menin ümmetim dünyanın kızıgusu menen, dünyanın kumarı menen, dünyanın zoğu, oyun zoğuktoru menen kumarlanıp oşonday tereň bir balçıgına batıp kalgan. Dünyadan kuddu ölbey turganday bolup, tübölük kalatırganday bolup sezinip oşonday ölümdü estebey, ölgüsü kelbegen insanday bolup yaşap atat. Aga bul bir kündükte köp kılat, köp bolat dedi. Degende Cebrail aleyhisselam dagı kaytdı dagı Allah Taala'dan suradı. Muhammed aleyhisselam bul bir kündü dagı köp otat degende Allah subhanahu wa ta'ala munday dedi. İn kanatis sanatu li ummatike kathira ve şahru vel cum'atu vel yevmu ve sa'atu kathira. Aytkın, eger senin ümmetine uşul men bergen möhnöt bir jyl dedi köp dedi, aydy da köp dedi, gündü da köp dedi, bir saat kalganda toba kılsa tobasyny kabul kılam dediler, oşol bir saatka da ülgürbeyt dep, oşol bir saatı da köp gördü. Femen amla cemi'a umrihi fil maasi. Aytkın, emi oşol ümmetlerinin kimisi ömrünün akırına çeyin bardyk ömrünü günөө menen tolo kılıp jaşagan bolsa, "Walam yarji ilayya qabla mawtihi la bi sanatin wala bi shahrin wala jum'atin wala yawmin wala sa'atin." Ölörde murda bir jyl, je bir ay, je bir cuma, je bir gün, je bir saat murda toba kılganga ülgürbey, toba kılalbay kalsa, bizge kaytpasa, hatta tablugar ruhul halq, canı kekirtekke kelip kalgan bolsa, oşentip. Velem yumkinuhul i'tizaru bilisanihi, canı kekirtekke kelgenden keyin tilinden can kaçıp, tili astagfirullah josa toba kıldım o Huday meni keçir degenge tili jarabay kalsa, tili tartbay kalsa, tili aytalbay kalsa toba kelimesini, istiğfar aytalbay kalsa, üzürlü bol kalsa, fastahya minni ve nadima bi kalbihi, oşonca kılgan günölörünen tili menen toba kılganga ülgürbey, tilindeki can kaçıp akırı jürögünen uyalıp menden jana çin jürökten oşol günölörüne buşayman jep öküngen bolsa, attiň men oşol günölörde bekerle kılıpmın, kılbayla koygonumda ele dep bekem kattık ökünүү menen uyalgan bolsa, gafartu lahu ve la ubali, men oşol bendemden oşol uyatının barabarında jana oşol ökünüçü menen oşol günölörün keçiriremen, anın kanday günösü bolbosun karabayman, eç nersesinde karabayman, keçirip jiberemen deydi. Men oşonday ıraymdu,
Geçirimdүү zatмын деп Алла Таала өзүнө тааныштырып атат. Караңыздар, ушундай улуг затты кайдан табабыз? Бүгүнкү күндө биз балабызды өстүрөбүз. Жедиребиз, ичиребиз, кийдиребиз, көп нерселерди беребиз. Бирок кичинекей бир нерсе кылып койсок, болду. Ал биз менен тетири мамиледе болот. Кичине урушуп койсоң, ал уже сенден алыстап качып баштайт. Мына ошентип отуруп, жек көрүп, жаман көрүп, көргүсү келбей, үйдөн чыгып кетет. Ата дегиси де келбей калат кээде. Бирок Аллаху субхана ва таала сиз канчалык жамандык кылсаңыз дагы, канчалык Кудай Таалага каршы чыксаңыз дагы, күнөөлөрдү толтуруп башыңызга үйүп салсаңыз дагы, Кудай Таалам сизден жүрөгүңүздөн уялып, чын жүрөктөн ошол күнөөңүзгө өкүнүп коюшуңузга үлгүрүп калсаңыз, мен ушундай ырайымдуумун, кечиримдүүмүн, эч нерсени эске салып кек сактабаймын, кечип жиберемин, өтүп жиберемин, күнөөңдүн чоңдугуна да көңүл бурбаймын, карабаймын деп Аллах субхана таала өзүнүн айкөлдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Аллахтан башка мындай айкөлдүк сыпатка, мындай акрам, жавад сыпатка Аллахтан башка эч ким ээ боло албайт. Аллах субхана таала мына ушундай сыфаттын ээси экен. Сиз менен бизден дайым тообаны күтөт экен. Ат-таибу миназ-замби каман ла замба лаху. Күнөөдөн тооба кылган инсан күнөөсүз инсан сыяктуу деп айтып жатат. Энди ушул жерде дагы бир эреже бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келет. Бул хадисте ошол имам Суютилердин тафсирлеринен алынган экен. Мушкатул масабихта да келет. Al-mustagfiru bil-lisanil musirru ala-zunub musirri ala-zunub kal-mustahzi'i bi rabbihi деген неме экен. Тили менен истигфар айтат. Ой Кудайым, мени кечир, мен аны кылдым, муну кылдым, ой Кудай, мени кечир дейт дагы, кайра эле ошол күнөөнү кайталап жасай берет дейт. Күнөөдөн кечирим сурайт, кайра эле ошол күнөөнү кылат. Мисал кылат болсок, аракты ичет дагы, кечирим сурайт, кайра эле аркасынан арак ичип алат эртеси. Болсо бир инсан зынадан тооба кылдым, кечирим сурайт дагы, эртеси кайра эле дагы бир дагы зына кылып жиберет мисалы. Мына ошондой күнөөнү кылып истигфар айтып, кайра күнөөгө кол ура турган болсо, ал Раббисини шылдыңдаган барабар дейт. Мазактап шылдыңдагандай болот дейт да күнөөсү. Abu Hurayra radıyallahu anh aytat: "İza aznaba raculu zamban", eğer bende bir kişi günah kılsa, "Fakale ya Rab, inni aznabtu zamban." Oşol günahını kılgan insan mınday dese, "O Kudayım, men uşunda bir günah kılıp koydum" dese. "Fagfirli, menin günahımdı geçir" dese. Allahu subhanahu teala aytatken, "Abdi amila zamban." Bendem günah kılıp koydu. Ve fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zunuba ve ya'khudhu bih. Jana uşunday işeni menen aytıp jatat. Oşol күнөөнү keçire turgan Rabbisi men ekendigimdi moyundap jatat. Күнөөсүн ала турган men ekendigimdi moyundap jatat. Faqad ghafartu li abdi, maga işeniş bildirgen bendemden күнөөсүнü keçirdim deydi. Urmatlı cemaat, bu bizden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga özgöçe bir urmat көрсөтүлүп, сый көрсөтүлүp berilgen toobanın bağlılıkları jana artıkçılıkları. İlgerki ümmettер siz menen bizge berilgen bağlılıklar, artıkçılıklar bolgon emes alarda. Ve kana fil umamil madiyati iza adnabu zamban haruma aleyhi halaluhu. Eğer bir күнөө kılıp koysa murunku ümmet, özlerini jep içip жаткан nerseleri, adal bolgon nerseleri aramga aylanıp kalчу, ошолорду жей алчу эмес.
ошолорду ич алчу эмес, ошолорду кылалчу эмес. Кудай Таалам тыйыл салып коет экен. Wa idza adnaba wahidun minhum zamban wujida ala babihi maktubun ala jabhatihi. Eğer alardan birisi bir күнөөнү жасап койсо, үйүнүн эшигинин астына жазылып калат экен. Allah Taala taraftan öçürse de öçpey turgan bolup жазылып калат экен. Же пешенесине жазылып калат экен. Паланчы паландай күнөө кылды деп. Аны көргөн адам бардыгы окуйт экен. И тобасы да кандай мындай деп Кудай Таалам тобасын да жолун көрсөтөт экен да. Allahu Subhanahu wa Taala kebir adamlarda bir күнөө кылган болсо, ошол дозокко түшүп калбас үчүн, ошол күнөөнүн кечирими үчүн өзүнү өлтүр десе, өлтүрчү, колуңду кесип алып ташта десе, колуну кесип алып таштаганга чейин барчы. Күнөөлөрүн кандары менен жуучу. Кудай Таалам мына ушундай оорчулукту мурунку үммөткө берген тобанын кыйынчылыгын сиз менен бизге берген жок. Сиз менен бизге Кудай Таалам bir ökünüç, bir uyatты toba dep koydu. Tobanın negizgi türkügü oşol uyat menen ökünüç eken. Uşul eki türkük tursa toba butuna turat eken de inşallah. Kuday Talam Kur'an-ı Kerim'de mınday det: "Ve ma ya'mal su'an." Estağfirullah. "Ve ma ya'mal su'an ev yazlim nefseh thumma yastaghfirullaha yacidillaha gafuran rahima." Sadakallahul azim. Nisa suresinin 113 ayeti eken. Biri күнөө жасаса, же өзүнө bir zulüm iş жасаса, keyin Kuday Taala'dan keçirim surasa, ошол күнөөсүнү moyundap, ошол кылган күнөөсүнө zulümüne ökünüp, buşayman jep, istiğfar айтса, алар сөзсүз Kuday Taala'nın keçirimdүү жана ырайымдуу экендигине табышат дейт. Ошондой чыныгы istiğfar менен, чыныгы тобасы менен Kuday Taala'nın geçirimine, ырайымына жетишет экен да. El-mu'min yara zenbehu kel cebeli fawqahu yakhafu en yaqa aleyhi. Dagı bir haberda gelet. Mumun adam özünün күнөөсүнү üstünde ушундай turgan тоодой көрсүн дейт. Качан мени басып калат экен, качан кулап түшүп үстүмө түшөт экен, мени талкалап кыйратат экен деп, ошондой коркунуч менен жүрсүн дейт. Момун адам ошол күнөөсүнү, кылган күнөөсүнү төбөсүндөгү таштала турган, түшүп кете турган тоодой көрүп коркот дейт. Качан башыма түшөт экен, кулайт экен бул тоо депчи. Wal munafiqu yara zambahu kezubabin marra ala anfihi fatara. Munafıkçı. Munafık murduna bir çımın konup kalgan siyaktı körötken күнөөлөрүнү. Kol meni mıntsa uçup kete turganday kılıp. Ошондой чоң күнөөлөр дем, kol meni mıntkende çımın, baya murdunda turgan çımını salmagı жок, жеңил, конгондугу сезилбеген, байкалбаган çımın kolunu mıntkende uçup ketkendey, жанагы күнөөлөрүндө ошондой жеңил сезип калат дейт, чымындай жеңил сезип калат дейт. Мунафык адам ошондой болот дейт. Энди ушул таразага өзүбүздү салып көрөлү. Ушул биз үчүн тараза болот экен, урматтуу жамаат. Күнөөнү үстүбүздө кулап түшө турган тоодой коркуп жүргөн болсок, иншалла момундук сыпат сизде бар экен. Эгерде күнөө сезилбесе, байкалбаса, учуп жүргөн мурдуңузга конгон чымындай болуп, жеңил сезилген болсо, анда момун эмес, munafıktık sıfat var eken deyip düşünüş gereken. Bani İsrail'de bir alim adamlarga daim özünün bid'atı menen, bid'atları menen elderdi özüne tartat eken. Keyin kandaydır bir Kuday Taala'dan jakşılık jetip, bir Kudayдын mehrimi jetip, toba kılıp, Kuday Taala'dan çınıgı toba kılat.
Oşol zamandın paygambarına Kuday Taalam vahiy kılat, bar. Palanday bendege bar. Şonday palanday alım ümmetine bar da ayt. Eger oşol күнөө sen menen menин ortomda болгондо, эми Кудай менен бенденин ортосунда болгон күнөөнү айтып жатат. Ошол күнөө sen менен менин ортомда болсо, ага мен көңүл бурбайт элем, кечип жиберет элем дейт. Бирок сен ошол бидаттарың менен канча деген адамдарды кыйратып, канча деген адамдарды дозокко тыктың дейт. Мен аларды кечире албаймын дейт. Демек, биздин адашкан сөзүбүз, адашкан ой пикирлерибиз, туура эмес маселе, туура эмес чечимдер, фатвалар, туура эмес жооптор, туура эмес сөздөр бардыгы өзүбүзгө эртең чоң коркунуч алып келет экен. Ошондуктан ушул нерсени сезишибиз керек. Бул сүйлөө өтө бир чоң аманат экендигини. Туура жана даана, жана так, жана сак, жана нак, жана hakты сүйлөшүбүз керек экен. Danışmanlar aytat: "İnnema tu'rafu tawbatu raculi fi arba'ati aşya." Adamdın tövbası 4 nersede görünöt deyt. Birincisi: "Ay yamlika lisanahu minel fuduli vel gıybati vel kizb." Tilini aşıkça sözdön, uşaktan, jalgandan tıyat deyt. Tilini oşo nerseden tosot deyt. Bul tövbanın bir görünüşü. 4'ten bir görünüşü. Ayeme ikinci görünüşü: "An la yara fi kalbihi li ahadin hasadan ve la adawatan." Eç kimge жүрөгүндө kek jana kızganıç jana düşmandık saktabaş керек экен. Жүрөгүндө. Bul uşun menen toban jarымы көрүнөт экен. Üçüncüsü: "An la yufariqa ashab ay yufariqa ashaba su." Jaman dostlardan, jaman şeriklerden tezinen ajırашуу керек экен. Tezinen bölünüp ajırap çıkış керек экен. Alarga koşulbaş керек экен. Bölünüp жүрүш керек экен алардан. Antkeni alardın buzuk oyu, buzuk sözü, jana buzuk iş hareketleri, kıymal hareketleri, жүрүм турумдары sizdi şerik kılılat oşol күнөө işlerine. Siz de alarda erçip tartılıp ketesiz. Oşonduktan sizdin tobaňyz çyn boluş üçin oşondoy tegereňizde күнөөдөн tıyılbagan, күнөөнү күнөө dep sezbey, күнөөнü kıla bergen insanlardan özüňüz ajırap çygyşyňyz gerek eken. Oň boluş üçin, durus insan boluş üçin. Dördüncüsü: "Ay yakuna musta'iddan lil mauti nadiman mustagfiran lima salafa min zunubihi mujtahidan ala taati rabbih." Dördüncüsü: ölümge dayardık görүү gerek eken. Şunday dayardık görүү gerek eken, istigfarlarda aytıp, kılgan günöölörgө ökünüp, ötközgön günöölördün bardygyna ökünüp, jana Kuday Taalanın ökümlerini atkaruga abdan gayrat kılış gerek eken, emgek kılış gerek eken, tırışıp. Hal littaibi alamatun liyurafa biha annahu qubilat tawbatuhu. Toba kılan adamdın tobası kabul bolgondugyna belgileri barby deyt. Qala na'am, bar deyt. 4 nerse belgi boluşu mümkün deyt. Birincisi: "Ay yanqati'an sahibil fisk." Birincisi, oşonday buzuk dostlardan üzülüş gerek. Ve yurihim haybatahu min nafsihi, jana özünün aybatını alarga görsetüş gerek eken. Jaktırбай atkandygyn alarda özünden kaçırış üçin aybatyn görsetüş gerek eken. Misal üçin arslan kanday aybattı, andan adamlar kaçat, joloboyt. Jilan kanday aybattı, andan adamlar kaçat. Çoçuyt da, aga joloboyt. Muna siz dagı oşonday aybatyňyzdy görsetиңiz günökörlerge, buzuklarga. Sizge gelip oňoý ele sizdi erçitip ketbeş üçin. Sılık süylep жүргөн oşol sılık sözüňiz menen alar menen til tabışyp birigip çogu жүрdüňiz ele, endi siz oroýluk menen alardan ajıray alasyz. Күнөө işte biraz oroýluk kılış gerek eken. Ekinci jolu oşolar sizdi күнөөгө çakırbay turgan bolur. Koyçy ol az barsaň da bakırat, kıykırat, dagı sögüp jiberet, adamdy şermende kılat. Koy ötkende ele tüňülgönmün. Yaşına barıp jür işeli desem, ita birinde getirip sögüp, taza meni it talaganda aydady. Koy men ekinci barbaymın dep, buzuk adamlar özleri oşantip ele kaytyp kala turgan boluş gerek.
Ve yuhalita salihin, jana salihlerdi bekem karmaş gereken. Salihler menen bekem taza insanlar menen köp aralaş gereken. İkinci belgisi ayyakuna munqati'an min kulli zambin ve muqbilan fi cami'i taat. Günöden bütünde yüzülüp bütünde Kuday Taala'nın buyruklarına yüz dönüş gereken, atkaramın dep bel baylaş gereken. Üçüncüsü ay yezhebe anhu farahud dunya kulluha min kalbihi ve yuhzanul ahiretu daiman fi kalbihi. Yüreğinde dünyaga bolgan kursançılık bütünde çıkıp geçiş gereken. Murda dünyanın emnesini görse suyunçuluğu, kişine bir 10 somga eye bolsa da 100 somga eye bolsa da suyunçulu da. Kişine bir padarka bir nesege eye bolsa suyunçulu. Dünyanın mınday aytganda buyumlarına suyungan bolsa, oşoga okşogon suyunçlörдүн bari da yürekten çıkıp geçiş gerek. Hem suyunbay turan bolish gerek oşol dünyaga. Oşol yürek daim ahiret üçün kazına bolup kalısh gerek eken. Ahirettin jakşılıktары için, jakşı işleri üçün hazına bolup kalısh gerek, kazına bolup kalısh gerek eken. Büt soğup işte jakşı sözler, jakşı nerseler büt barışa yürekten çıkartıran bolush gerek eken. Dördüncüsü ay yara nafsahu farigan amma zaminallah. Kuday Taalam özünün karamağına algan nerselerden siz bütünдөй boşoşuңuz gerek eken. Misalga atıran bolsak, taktap aytatan bolsak, rızkı. Rızkı meselesinde siz kaygırıp başыңız gerek. Antkeni Kuday Taalam anı özünün karamağına algan. Men şu bendemden rızkıсын mınça жазgamын, mınça jıl jeyt, mınça jıl içet dep Kuday Taalam ölçöp koygon. Эми ошондой ölçöp koygon rızkты siz oşol meselede kaygırbasan, Kuday Taalam bu meseleni çeçken dep turip, rızkı meselesinde kaygırbasan, siz tek kulduğuңuzdu, kulçuluğuңuzdu uruşuңuz gerek. Kuday Taala'nın hökümlerini atkarıp, tıygan nerselerinden tıyılıp degендей. Tegereňizdägi özüňizdün karaştуу üy büleňizge, tugandaryňyzga, dostçalaryňyzga, çöýreňizge oşonday jakşı jaktaryňyzdan paýdaňyzdy tigizip, hyzmat kılуу menen alek boluşuňuz gerek. Allah'ın buyruklarını atkargança. Muna uşul alamatlar kılıngandan keyin innallaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin degen ayattın aslına uşul insan giret deyt. Allah toba kılgandardy da jakşı göröt, süýöt, jana günöden tazalangan insandardy dagı abdan jakşı göröt deyt. Muna toba kılgandan keyin muna ошондой günölerden tazalanat eken. Emi günö kılgandan keyin sözsüz günönün arkasından soğup işti söz kılışыбыз gerek eken. Emne üçin dese oşol kılgan günönü öçürüp salış üçün. Emi karaňyz, boyga jetkenden buyagına kança günö kıldık. Günönü esepteyin desek unutup kalganbız, esebine jetpeybiz. Birok soğup torubuz şunçalık dengelde oňoýla eseptelet. Bir pasel esepte çıkıp koyasın, mına kıldım dep elet. Antkeni soğubuňuz ötö az. Günöňüz ötö köp. Oşol soğup toruňuz özünün tuşundagy günölerdi gana öçüröt. Kalgan günölerdi öçürüş üçün dagı soğup işlerdi jasaşыбыз gerek eken, köp işlerdi jasaş gerek eken. Mına insan bu dünyada bir kavarda okugan bolsa, balasını doktorga apardı deylik. Balasını doktorga apargandan keyin aytты. Balaňyz jakynda ölüp kalat okşoýt, ölet okşoýt depçi. Muna oşontip kavarda aytgandan keyin emne bolat? Darba bayaky insan gamga, kaygıga batat. Uşunday gam kaygıga batat. Al adam emi ölgөнгө çen oşol gam kaygıdan kutulbayt da. Gam kaygıdan kutulbay kalat. Nege degende balasının ölümü anı bütünдөй meyesini kurçap aldı. Başını orup aldı. Yüregine tolup aldı. Gözüne görünüp turat, kulağına uğulup turat. Balasını jakynda ölüp kalaryny taup aytkandan keyin tauptun sözü gözüne de kulağına da büt bardyk jagyn orup alat eken tauptun sözü. Emi karaňyz,
Kança tavuk bolbosun, al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldında eç nerse emes. Peygamber sallam kança tavuk bolbosun, alardın barından bilimdi, jana barından tuğra söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul күнө bizde dozokka alып kirip kıyratarını, azap tozokka tıgarını aytып atabı. Demek biz özüzdün nafsibizge de köp kaygırışыбыз керек eкен. Nege degende nafsibіз baladan ıyık turат. Her bir insan özünün nafsinin balasından jogorı göröt. Bul nerseni biz mындай kançalık защита кылып, оправдать etip, özüбүзчө bir мындай актанып неме кылганыбыз менен баары бир Кудай Таалам акыйкатты көрсөтүп коет. Нух пайгамбардын заманында шундай баласын жакшы көргөн bir аял бар эле. Balasının şunday артык көрөт эле, баласынан артык эч нерсени көрбөйт эле. Топон суу каптаган кезде баланы өйдө көтөрдү. Bala enenин көкүрөгүнө келгенде баланы дагы башынан өйдө көтөрдү. Eneni çöktürgөн кезде ene dumчугуп, dem alışı kısılıp, akırkı dem alış üçün bir demdin uşonçoluk kımbatlığını görüp durup, oşol dem için emne kıldı? Özünün jakşı körgöndügü özüne göründü dagı, kötörüp turgan balasını butun astına koyup durup, bir sıra özünü öйдө götürüp sudan çıkıp bir dem alıp aldı. Bir dem demek sizin balanızdan da kımbat ekendigini düşünsöңүz bolot. Her bir insan oşunday göröt, bирок коомчулукта уятын астында жашырат. Уятын астында жашырат дагы акыйкатты айтпайт. Баласыны артык көргөндөй, атасы энесин артык көргөндөй, же досун артык көргөндөй болот, бирок өзүнөн эч нерсени артык көрбөйт. Керек болсо ошол жаратуучусун дагы өзүнөн артык көрө албайт. Кудай Тааладан дагы. Кудай өз сактасын, мындай бенделер өтө көп. Өзүнү бардык нерседен төмөн көргөн бенделер өтө аз. Кудай Тааланын достору, олиялар. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошондой мыкты таап ордунда айтып аткан болсо, өлүм болсо дозокко караганда, дозок болсо өлүмдөн караганда катуу болуп атса, мына ушулардын бардыгын биз эске алып, өлүм бизди кандай ата-эненин тынчыны бузуп, баланын өлүмү канча тынчыны бузуп аткан болсо, балага кайгыргандан дагы эртең күнөөсү себептүү дозокко түшө турган дозогунан көбүрөөк кайгырыш керек экен, катуураак кайгырыш керек экен да. Мына ошон бул жерде ошо баланын гам кайгысы менен инсандын өзүнүн тозокко түшө турган гам кайгысын таразалап атат. Бу жерде салыштырып атат да. Албетте бул дозоктун кайгысы өлүмдүн кайгысынан үстүн турат деген сөз. Эми урматтуу жамаат, ушул Аллаху субхана ва таала сиз менен бизге ушул тобанын акыйкатыны, даамыны тарттырышын Кудайдан сурашыбыз керек. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында дагы сахабалар күнөө кылган болсо, эми бендекен ар кандай күнөө кылып койгон кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тоба эшиктерин, тобанын жолдорун сурап келишчи. Астагфирулла. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَفَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp жатат. Özlerine zulüm kılıp, günah kılıp gelişse sağa Kuday Taala'dan istiğfar tilep, Kuday Taala'dan keçirim surap kelse, anın üstünden sen dağı alar üçün keçirim surasan, alar özlerine keçirim suraganda, ey Kudayım, bul günökör bendelerini sen keçirip koy dep, sen dağı ortaga düşüp arlaşıp keçirim surasan, alar sözsüz Rabbisini tobalarını kabul kılgan, alarga ırayım көрсөткөн мээримдүү zat ekendигин табышат дейт. Demek sahabaların zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özüne barıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga barıp dua kılatlay Allah'ın elçisi, biz bunday günah kıldık, anday günah kıldık, bizge tobanın, istiğfarın yollarını aytыңыз dep, jana alarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem көрсөткөнчө Peygamber alarga dua kılatılı. Bugünkü günde
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den muraskorları var. Akiki muraskorları var. Murşidi kamilder. Uluk uluk olya zatlar Allah Taala'nın şunda süygen kulları var. Muna ошондой bendelerge Peygamberimizden keyin sahabalardı karmaşıp sahabalardan keyin muna uşul olyalar ulanıp kelotat. Altın çincir menen ulanıp kelip jatat. Murda Peygamberimizni tapbaytılar, biroq Peygamberimizge jakın bolgan insan, Peygamberimizin sünnetini tolluk karmanıp, Peygamberimiz körsetken jaşoodan çıkpay jaşagan insanların aldına kelip alıp, oşolordu güve kılıp, oşolordun duasının bereketi menen күнөөлөрдүн keçirilişini kalap, taza insanga aylanusunu maksat kılıp gelişetiler. Oşontip alarga murit bolot ele. Muna oşentip alar çınıgı tobanın damını tartışıp, akiki Kuday Taalaga kalыс pende boluşat ele. Bizde de Kudayın buyursa muna oşondoy bendelerinden Allah Taala'nın bendelerinin jürektörü şunçalık nazik jana öte bir körköm, öte bir kasiyetli, öte köp jakşı münözlerge bay bolgan jürek. Bolgonu gana oşol jürekti oygotuu gerek. İntibah gerek. Oygonu gerek. Kaçan biz oşol sezimlerimizdi oygotsok, oşol күнөөлөрдөн biz oygonsok, bizde açılış payda bolot. Siz menen bizde oygotkan nerse oy tolgoo, oylonuu, tafakkur kılуу. Özübüzdün kelечегибиz tuuralı. Jana ötmüşdögi күнөөлөрүбүз tuuralı kaygırıp, oylanıp, kelечekte ушул күнөөлөр үчүн kандай жооп берет экенбиz dep kattık kaygırıp oylana turgan bolsok, siz menen bizdi ушул oy toobaga türtöt. Tooba gana bunun jolu dep, tooba gana bunun eşigi dep, siz menen bizge toobanın eşigini açıp beret. Çınıgı toobanın eşigini açıp beret. Hurmatly jamaat. Adam atabızdagı күнөө kılgandan keyin jerge düştü. Jerge düşkenden keyin Allah Taala'nın üyünü 7 jolu aylandı. Baytullah'ta 7 jolu aylandı. 7 jolu aylanıp 2 rekat namaz okudu, uşul duanı kıldı. Allahumma inneke ta'lamu sirri ve alaniyati. O Allah'ım, sen menin içimde de sırtımda da jakşı bilesin. Fakbal ma'zirati. Menin üzürümdü kabul kıl. Ve ta'lamu hajati. Menin kajetimdi jakşı bilesin özüme karaganda. Emne gerek ekendigini. Fa'tini suali. Menin suragan tilekterimin bardığını bere gör. Ve ta'lamu ma fi nafsi. Maga karaganda menin içimdeki, menin nafsimdeki nerselerdi sen jakşı bilesin. Faghfir li zunubi. Menin күнөөлөрүмдү keçir. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru kalbi. O jaratkan Allah'ım, menin yüreğimde kurçap alatırgan senden iman surayım, taza tunuk iman surayımın dep dua kılsa, Allah subhanahu wa ta'ala adam atazga şonday dua kılgandık üçün avha vahiy kıldı. Ya Adam gafartu laka zambaka. Ey Adam, senin günahını keçirdim. Velan ya'tiyani ahadun min zurriyetika. Senin urpaklarından biri kelip uşul duanı kılatırgan bolsa yad'uni bimisli ma da'awta. Özüň maňa dua kılgan dualarmen dua kılatırgan bolsa illa gafartu lahu zunubahu ve kaşaftu gumumahu ve naza'tul faqra min bayni aynayhi ve ja'athu dunya ve huve la yuriduha. Men anın günösün keçiremin. Anın gam kaygısını ketiremin. Jana andan kedeylikti alıp koyamun. Eki gözünü korkutup turgan kedeylikti gözünden alıp koyamun. Dünya anı özü kalabagan jerden kuvalap izlep kalat, erçip kalat dedi. Kebir uluk olyalardan birösi aytat, şunda bir jerge barsa, karışkırlar bir koyçumandın koyunu kaytarıp otat, al koyçuman bolsa uktap jatat. Taң kaldı da aytat da, bu kaçan bu karışkır menen koy til tavuşup, ıntımaktanışıp, dostoşup kalgan, birbirine ziyan jetkizbey kalgan dep özünden özü şunda süýlenip kelip jatkanda jana koyçuman turdu dagı, ova dedi. Egerde pende özünün jaratkanı menen til tavuşup jaraşıp olatırgan bolsa, muna oşondoyla Allah subhanahu taala adam taң kalatırgan nerselerde birbiri menen tavuşturup, dostoşturup koyat eken dedi. Birbiri menen oşondoy til tavuşturup koyat eken dedi. Bolgonu gana Allah Taala menen bende jaraşуу gerek eken, jaraşış gerek eken. Kuday Taala'nın biz köp күнөөлөр menen kıjırını keltirdik. Kuday Taala'nın köp karını kozgoduk.
açuusuna tiydik. Muna ошо себептен иншалла баардыгыбыз күнөөбүздү эске алайлы дагы, күнөөдөн сактаныш үчүн анын жолдорун издейли. Бүгүнкү күндө Кудайым өзү сактасын, биздин Кыргызстандын душмандары абдан көп. Сырт жактан, ар кандай жаман даджалдын аскерчелери келип жатат. Даджалдын аскерчелери келип алып, биздин Кыргызстандын, кыргыз улутунун маданиятын бузатырган терс көрүнүштөгү бир уят сөздөр менен бир элге бир көрүнүш жасап, же болбосо бир концерт коюп, элди өзүнө тартып, жаштарды ушундай бузуп жатат. Мына ошол нерселерге баардыгына биз себепчибиз. Неге дегенде ойгонбодук. Ойгоно турган болсок, биз ушул күнөөлөрдөн уялат элек, ушул күнөөлөргө барбайт элек. Кыямат күнүндө жакын даджал чыгат дейт. Даджал чыкканда ошол даджалды кимдер ээрчийт деп суроо бергенде, кимдер ошол музыкага жакын болсо, ошолор тез эле оңой эле ээрчип кетет дейт. Анткени музыканын үнүн укканда угуп жүрүп көнүп калган да, кайсы жерде музыка чыкса чуркап барып угуп жүрө берген да. Ошентип отуруп даджалдын колуна түшүп каларын билбей калат дейт өзү дейт. Кудай өзү сактасын. Ошондуктан иншалла ошондой бузукулар келген учурларда балдарыбызды, кыздарыбызды ошол жактан тосойлу, урматтуу жамаат. Кудай таалам бул жашоону бизге аманат кылды. Жашоону бизге аманат кылды. Ушул аманатты биз өзүбүз Кудай тааланын алдына жооп бере алатырган деңгээлде биз өтөйлүк. Ошондуктан Харун Рашид падыша болгон кезде Бахлул деген бир даанышман киши ага зыяратка келгенде анан сурайт да, мага насаат айтыңызчы дейт. Десе, Харун дейт. Сени Кудай таалам Абу Бакырдын ордуна отургузду дейт. Билесиңби сенден эмнени талап кылат деди. Абу Бакыр сыддык болгон, чынчыл болгон, туура сөз болгон. Сенден ошону талап кылат. Чынчыл, чыныгы, туура сөз, чынчылдык менен башкаргын дейт. Сен ошол чынчылдардын ордуна отурдуң дейт. Кудай таалам сени отургузду дейт. Эгер сен буга кыянат кылган болсоң, ошол улук заттар дагы сенден ренжийт, эртең кыямат күнүндө бетиңе түкүрөт деди. Падыша мындан катык таасирленди. Абу Бакыр разияллаху анху мени бетиме түкүрөбү деди. Айтты, падыша деди, сени билесиңби деди. Сени Умар аль-Фаруктун ордуна отургузду дейт. Хак менен арамдын ортосун айрыйтырган жана адилеттүүлүктү орноштурган адыл падышанын ордуна отургузду, сенден Кудай таалам адилеттүүлүктү талап кылат деди. Эртең кыямат күндө. Мына бүгүнкү күндө канча зулумдар болсо, ошого сен жооп бересиң деди. Эгер сен ушул зулумдардын баардыгын адилеттүүлүк менен жойгон болсоң деди, анда сенин жүзүң жарык Умардын астында деди. Билесиңби сени деди, Аллах субхана таала Усман зин-Нурайндын ордуна отургузду деди. Осман падышанын. Мына Осман ушундай уят ээси эле. Сен Кудайдан дагы элден да уялгын деди. Кудайдын дагы астында, бенделердин астында, элдин да астында уялгын деди. Алардын акысын тебелебегин деди. Алардан эч нерсени мындай уятсыздык кылып, аларга зыян жеткизбегин деди. Болбосо эртеге сен Осмондун бетине карай албайсың. Осмон халифа сенин бетиңе түкүрөт деди. Төртүнчүсү билесиңби деди. Сени Аллах таала Али разияллаху анхунун ордуна отургузду. Илим жана хикмат ордуна отургузду. Данышмандык жана билимдүүлүктүн ордуна отургузду. Сенден ушул нерсени талап кылып жатат. Сен бүгүнкү күндө элиңе илим жана хикмат эшигин ачкын, сабатсыздар жоюлуп, илимсиздер, надандар жоюлуп, илимдүү, билимдүү келечекти дүңгүрөтүп, өнүктүрө турган келечек келсин, келечек муун келсин деди. Мына ошондо Али разияллаху анху сага сүйүнөт деди. Болбосо сен ошол Азирет Алиден калган орунга да сен кыянаткан болосуң, эртең ошондой улук заттар сенин бетиңе түкүрөт деди да. Ошондуктан иншалла биз бүгүнкү күндө бардык үстүбүздөгү эл башчы жетекчилерибизге чын жүрөктөн Кудай тааладан сурайбыз. Аллах субхана таала буларга ушундай бир оор жүктү мойнуна жүктөп койду. Аллах субхана таала булардын жүгүнү жеңил кылган болсун. Аллах субхана таала ар дайым жүрөктөрүнө коркунуч салып, жана өзүнүн сүйүүсүн салып, ошол сүйүүсү менен, Кудай тааламдын сүйүүсү менен бенделерди дагы, калкыны, элини сүйгөн, жерини сүйгөн жетекчилерден болсун. Ошол коркунуч менен, Кудай тааланын коркунучу менен элине, жерине зыян келтирүүдөн Кудай таалам ошол коркунуч менен тоскон болсун. Аллах субхана таала жалпыбызды жакшылыкта жалгаган болсун, урматтуу жамаат.
Kudayım buyursa inşallah tasavvuf sabaklarının görüşüp bölüşüp durunguzlar. İnşallah siz menen kiyinki uçraşuda görüşkönçe. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.